wieki wieczne. Amen, Ekscelencjo. Serdecznie witаю rowerową pielgrzymkę z Mińska. Wasza pielgrzymka indywidualna, потому что вы пропагуете здоровый способ życia, на спорт. И как Ekscelencjo журналисты сказали, ровер это единоборный способ спорту, потому что нельзя стоять на месте, надо заставить ехать, как упасть. Ровер это нас учит, как мы завсёды ехали, шли, напирали прямо на Бога. Как добрый Бог всем благословит. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Запрошаю перед вас, Марці Прокарія. Заходяй. Да ровера ёсць такая справа, што ведаце, як ровер, каб ехаў, ён павінен у вертыкальным становішчы знаходзіцца. Таксама і чалавек, каб ішоў наперад, павінен быць у вертыкальным становішчы, ляжачы не пойдзе, вось, і гэтак далей. А для чалавека это можна аднесці таксама у справе духоўнай яго. Ён не павінен быць у граху, ляжаць у балоце грахоўнай, але павінен быць у ласцы Божай, як жывы чалавек, той, які створаны Богам для жыцця, для праслаўлення Бога. І это вельмі добра сімвалізуе ровер. Перший раз на роверах. Четвертый раз. Слава Богу. Слава Богу. На роверах трохи хутчэйшых пехатою. Аднак там таксама ёсць свая спецыфіка. Наш мітрапаліт Капрысевіч гаворыць, ровер вельмі добра дапамагае развіццю духоўнага жыцця. Чаму? Таму што калі ты стаіш на ровере, ты упадёш. Каб не упасть, патрэбна быть в движении, потребно ехать наперед, идти наперед.